Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka senjuk kirang bakur keberiu hanyo trap ka khot batwer ya baro ki patba ka jat benriu bakin mi shakmat baneshim benta ha ka dorbar ikhtiar patba ya ka bala khot de ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka khat phra tarik ukala lingkot ya ka ban salong hamadan pulu second ground ha ka por shpushting minsta habakran shikilat pathai khobor ha Shillong Press Club working president ka senjuk kirang bakur keberiu hanyo trap uba Erwin KCM Sutanga Ulaong bakani ka dorbar ikhtiar patba kan penkup bor ki patba ling bagi an jongka district council kebagan thop ya ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Act Arja Arpulai badru ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Act Arja Arpulai Ulaong bakaan Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Act Arja Arpulai ka penkup bor ki rang ba dong ki sengkan thei ki seng samla But ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Act Arja Arpulai kepenkup bor ki rang ba shnong. Uba Erwin ukhot bat wer e baro ki pai ba nong shong shnong jong ka bri uhan yo trap nadu ki seng samla shnong ki seng kan thei ki seng long kme bat kum juru ki seng kur bat ki dorbar shnong bakin yami renti ban wan hakti ka sngi namar ka ni ka dorbar kamdi satya kata ka jinga kendu san perthei neban yakran yi ki kam san perthei Hendrai kadai ka dorbar banyak ran ya ka politik hagajat penrio. Nagaliang uba RL Bla Secretary Senjuk kinong sensyar shnong kebriu hanyotra ula penpau ka jing skongu ka bakrau e ka district council ba kadai hadian hanyopu arsnem balala ban pentri kam ya kini ki artli ki an. Uba bala ulaong babaro shikata hapo ki dorbar shnong la ithu tang ya ka bor jong ki rangba shnong hendrai hakani ka genti ka babentapat lingba kini ki artli ki an ithu no saya ka bor jong ki rangba dong Bat kham tam e ki bor jong ki senglong kme bat ki seng samla hapo ka shatri jong ka dorbar shno. Kamre shigol ba pilaya one haji sanu ba mengi ba pi ya don ka pani ya ne proslo nda ski nagaliang ka senjok ki ramba kor ka bri nyotre ba ni don ro i ba arel ba is katri jong ka senjok ki nong sensyar sno ka bri nyotre ba kunjuro i ba kunjai ibari lam niya do nam ni keju iki sejuk te iwan sepi petara sni nama ko kasa astang wai sni ka ba hakra tere kan long ka dorbar ikhtiar paiba wala kat kasil setor masjid council kaba kadi ka dorbar ban support ya ki paiba lengba ki an jong district council kawai kadi ka Khasi Hills Autonomous District Administration of Ilaka Amendment Act 2023 baru ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Amendment Act 2023 yang kabar hakatai ki aibor pengkupor ya kira bakdong ya ki seng kentai ya ki seng sama hakani ko ka an pade kepada yang lineage pengkupor pada ya kira pasal kani kani kasih ke penungkong hak history jom ke Khasi Hills Autonomous District Council tadi kino ki council kita dan ni kacai dia ni taruh kawa kani ka state kepala bu dekat Constitution dari India kila tahu iki an kila busuk iki gendon jadi an ban keren sai kedar ya bor jodi snom ka bor jodi seng kentai seng long kami ban iki seng sama ban kham tamai iki ram bakur de hakani ka khapra tarik ka jingkerpat kelomba ki paipa ki dei banpoi kumbalabu nomor kani kadai ka jinga kendu ulang jong ka jai rio ka badan sikini ki thai khasi hapo ka jing sincha jong ka Khasi Hills Autonomous District Council baki kur ki senglok kbi ki seng sama bat kishnok ki nyawan lang ka tu kasu bangiwan lang hakan nongrim jong ka jai Kamde ka political meeting, kamde ka jinga kendu nomor borok-borok ki omba lakcan ke election diki
Kandan rese kajing terai bakali ketika politics act nakalian tersejuk ginong bakuru nakalian ginong sisa senang gimdan politics ke partisan politics ni ke party politics gimdan ikran ni ke politics jauh je Risbon berbeda ya kan hampir kan pagi nakalian jungaro open power yang itu semua bah crowd tamai yang itu discussion bah hadir new Arsenal de hakni khenti menta la banwan ra ban pelong an yikini ki atli ki at ba iba darwin nila batai menta kabasa kalau hadir menta kaba khaddo kedor barba bengiyo kade husnam ahajar katsat hamadan polo bala pelong dekat senjuk kinong sinsya snong gebri nutrat hang to kopor ba unom bisa USRSN udah slide ya kebor ke ikhtiar jom di rambak snong di dorbar snong ban ikming lenti bat ngakentu hak ni kapor ya pat khasi bayar ni kiba hapo ka jurisdiction jom ka KHDC begini ya mi pai ba hak khat pratare ban ya poi kapor shipong beji tek hantai naki kor kiba pher niki dorbar snong khamtam ketika sin kebenar kongai ban perban ke belong ba Erwin ba baro askata long kidor basnom itu tang yigeran basnom henry hakani kenti menta la itu ro yageran ba dong yo assistant ran basnom la pun ko bor ban itu ro khamtam yiki seng long me ban yiki seng samla hapo ka shatri jom kedor basnom kumta kejing kentu kejing kenpar na kaliam jaga kum sekretari jong kesenjok kinong sensya senong gabri jotret kalau bagi dia mi pai ba bagi pengi pertai ya kejing teli kejongi kum kejat benre khamtam kum hakani kapor keba bon kiler kiba be kertat kiba persyang ban pen bakla ikilat kenti rei menta nilai yo ya kaan ka penkop ingin kabor khamtam la dala ban ya trailang hapo kawai ke shatri hapo ka dorbar sham ka seng thai ki seng samla kin long khti ka mon khti ka diam ya ki dorbar sham kumno bingila patte lakam ya ke jing sneo khamtam hakani ka jok ka bangi menta ba undon sho kawai ro ka dorbar sham ka ban lai na ka jing rum jong ki jing di buat ke babonja khamtam hodrox neki nong de ne neki nong di di lada ngim ya tre runti ngim yang runti kum ka snong hapo kawai ka dorba snong ban ya tre lang nginong la badrat dum khawni kini kumta kalong ka jing kerpa seisil bangin ya mi pai ba kumno ru man ka dorba snong ki senglong kme ki seng samla ban baro ki dekhot jong le isi jong kawai ka dorba snong ki ramba snong pada kentu khatam ye ki para ramba snong haki dong ke bapher has sorbat hanong kedong kumbala sam shapi ye katu ka jing penbana ban ki jingruai ba phin snobha ban pentem ki ki sud jingruai ki lamba ki PA system ki joki hapo ki snong ki joki namar ki don stang laisi di ka jing pentem ki ni ki jingruai kan long ban pen kan mau ban pen kersil dia iki pun ke beri dia prat bagi dia mi pai pa bagi pen is pertai bahagian ke arah jaksan de kani kawai nak lempung ka ba hektam bagi la ban pen par pertai ba khamta me haba ulat jong kejela ulwan harus ngikum kongsan bat ngi so burung ru badai uni ulat bala ai ya kan jing itu ikini kibil kiba don kame namta jogi kumjuru kentiu kumbagalong ya tadi wei naki president jogi sengkur kentu yaki sengkur kiba pher ki rambakor ban snobha ban long ban lang yaki kur ban ngidia poilang hantai haman polo haka khatra tarik haka kor shipho beji menstat shwa bangun poi ukong san apa tu kemada. Kan kalau kumde ban pelong ai ni ke ni kami jing soy ko
kani kasir ka ba hang siya ka jipper slam ini kian kani ka ba pun sih ka discount ni lapa ki slam ba sai kian penuyo ba kami de mentah pada kani kasir mo liu gubernur Prakshuan kumai thui bara bundan ba usai ni kian dia kata ki election kata kam don jimot kerja sana. Nomor kali kerja sam syaki pai kali. Ya ki an ki ban yadai. Kam don kata kerja jimot ban orang kali ke politics ni nomor kelada ki pai. Ya kata ki isi kepada nanti hantai ki lai syukur. Ndai tang NPP, ndai tang Kongres, ndai tang PDP. Pindah pai kerja yang tang kali bat ruling bat opposition aji sam dan parti. Dan pihak di sana. Kumpulan oposisi yang benar doang bila ini kita statement oposisi yang belum obat, nilai election di parti ini anda nilai wajib politik sponsor ni train dan benda kerja. Dan ini kalau kau siapa kadang kerja train dan benda kerja. Ya ke election bagaimana kadang hadirin arpunyo kin declare, mutakin pak declare. De kadang hadirin arpunyo ba ay pa unsap berkat. Usah jadi kita kan dia ibu ibet ban sekri kerja beri pas untuk ia ke section di bas kontrol yang jing kodor jong kan jing terekam hapo disponsor dari mengerak ki an menyerah jadi pan kepiu ban pedroy bar ya jadi